Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District ka Kong Rosetta M. Kurba. Haga arpusan tarik ukalalengkot arjar arpusan kala pli pajba yaka kredop bala teiru yaka kenro shwaban rung syakawa urkaliar yaka bala baypisa daga Office Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District lengba ka Locality Beautification and Enhancement Program kumshi bentaban yada naga jingbret pathar yaki jabo jaban syakawa urkaliar bat ban khanglat yaki nogi reus new kibatmu ban rung syagani ke jaka. Hagani kasngi lasak hilang daw Additional Deputy Commissioner uba Shan Borlang Wajri, Block Development Officer jangka Maupat CNRD Block uba S Panbo, Environmental Engineer jangka Meghalaya Pollution Control Board uba Tiuso, Urang ba Shnong jangka Urkaliar uba Helik Wajri, Secretary Shnong ba Samborlang Dengdo, Key Officer nakitnat trekam baper ke jela, bat kiwei bala syakot ngobha. Tinggal setenat benitu yang ni kani ke jingjop lang ye berok kamtam ni kita school di baju penan kami kani kamadan nementar di annual school sports meet di jongki di kami ke Shillong Cricket Association tiba dan kamai kani kamadan di penyak ya kasi B division ke jongki di kumju ini sam khamtiru ki sam khamti football tournament watla daga jingpli jongi untuk kamadan setai semula mah ngiladan kamadan lejong ke mini stadium je mulai di football tournament sungi berkai ila ralot semulai henry kini berde kadi jengkurku ya kini kena iba kini kijan snong ke kadam sinyong berkaliar nomor song ki baju penuh kami kini kamadan nementa ka babha di sports club kum ka nomor song sports and cultural club ka golfing sports and cultural club ka lumshap sports and cultural club ka penthorba ki baju dan kam hateng bat kini kalam kra sports and cultural club ru baju practice ya kini kamadan nebenta ki teams ki jongki te ko mangi dangi i ki digisngi bakadan ka jingnat kam mo nam habai dei bat kani ka kena police department ki bon bhai ki blayo ban penan kam ya kani kamadan kom kata ka practice ground nam ta ka jinge mare ka jongki namar ka size jong ground kala aher te ka jing sngongo kaya sa arhut ki honorable deputy commissioner ikong isawan dala lu ibal airap ingi hatu kapot kumjuru ikong Rosetta M Kurba baru angut ni DC kila ya mediate bah kila konsultu bah kumno ngin penan kami kani kabadan namar kumapitip kani kabadan kadang dan hapreng kamu kadma kajingwan jonga hangni ka Shillong tau mengan yo besok kli apa menginyo penan kami ta kabadan menta ka babhal khambe interview ta ka case ke jongki di bat ada keren syahiru ba ngin penan kami kabadan menta ka babhal di job menu kila syua penmentoi kila sementoi nagajeng penbahajangi ya kini kamadan nakayang jongga Shillong Cricket Association but tangkawai ga barang manong kalong bancu ai kuble ye ba sam ibla trestom ban penlong ya kini kamadan kumne ba kalong hawat nakayang ga jongiru namar bagi nang kawi ga cricket ground hang le po Shillong ka jinjar ha menta namar ba kini ka Ranji Trophy ru ka kalong hang le po Shillong but ka jinjar ba ni ban yo kamadan ban penlong ya ki leagues ki jongi te nakajing kendu i basam nilayo ya kalat ban peran kami kini kabaran hak bangila ban penyele ya ka C bat ka B division hak ni kamadan te kana kalian ngojongi isu ai kajing kuble i bat ni dua ru buble unang lengkap bat i bat kajing yele kajing i ban yo ban penolong ya kajing kwa kajing i hak ni kamadan hang ya po clear hot nakai ka bangi i mencam snam ya i sibun ki improvement la se ni kita ki bai lala ban pelong haduk hukum ni pekanlong akan ni kesni but ni ai kublei but ingat baka jing tristom jong i kanum long kabla ni but sisa kumbaong gatin fremo there's a way but ingat sisa bakadan kata kaman i bin tray ban pelong akan ni kaman hukum ni pekalong but ingat baki plans ki jong i baro kinyat back but hakoi kesni NCE ka jing keladur kaba sispa asya lesi lakai ka bakalong komentar tengah soal kublei di pasam but kajingket bok kerket yang nakayang kajong iru kom association nakabenta ki plans ki jong i ka bede bat kani kamaran kublei shibon kumapiatip hi kani gajaka kalong kaba dan hapdeng gajing ele bat kan nakaliang PMES bat namliang ikong ru te ni longkum ti hapdeng bat ni kwa ba kani gajaka la shi isa kendong lane ladan gajing keren kajing
nakapor sa kapor kidan ki social ki environmentalist mo ki bawan sa kaniga time but kumabiatip hi ka state ka jongi ka diga state ka way blakar ku blay ba ka state ka long ka ba itanat ka may mariang Andrei hang ni ha social long badeng ni yo kini ki complain but ni but din ya kini ki jing penman saw ya ka mariang nakapor sa kapor te kapi day bekane te kumabiatip hi kanika dan kanika program jong chief minister kata ka beautification locality beautification ka bamat ban pen itanat ikidong di tanjongi ban ni syamba lada ka kam tri na kalyang snong kadan kata ka jing responsibility la nega ownership ka baki ang tin pareng kata ka pisno try haba pisna ma pi pet ma pi dan kata ka jing snow try so the sense of ownership is there whenever the locality themselves takes care of their locality, and the government is encouraging that because we, as you know, our state is a very beautiful state. When you look at the nature, when you look at the weather, so what happened is, but of late we have also seen with the increase of the population, a lot of encroachment has happened. So we need to work together from the locality as well as all the citizens in the state. We have to work together to ensure that, you know, this beautiful state of ours does not go to waste. We are all responsible citizens. We are all, you know, it belongs to us. This place belongs to us, so we should definitely take care of our own, whether it's our people, whether it's our land, or our entire environment. So therefore, we really kind of appeal ni kerpat gi nang song strong mang idan kam kajing tri lang ga jong pi kajing snow try ga jong pi hang ning in pen kendet bendre pi bagane ga snong ka de jong no ka snong de jong no ka de jong ni so ha ba ka de ka jong ni la da ya ka yeng ni la ban pe bha te ka no e ka snong ga thau ru kum ju na mang ni im hang ni ting in pet chano so ni de ban pe ba kan nong ka snong ka ba khoi ka snong ba itanat bat ba yela diru ni de ban le khoi ban itanat te la da ka ni ya kom tai la da yela ding ni pet ni sumar ya ka snong ni pet ni sumar kan nong ka ka ba ka snong ka ba syong kemen habang isyong ha po ka jabo ni ka jing macam khat jing ni ka long clouded mo ki ang parang ka long dum ka long jingot ka de pam khat te habang isyong ka ka ba khoi bon sen ki jing macam khat jing ni ki khoi te ngi kerpat ya baro kinang syong snong habang la depsna na ka program but nga so de ban I could be ba sam ba ka snong ka ba na ini program i pisa bangi sanction i barit pilala pentrei bha but kani ka ba pi peteng ni ka footpath nang ni satai kani ka wan rai ka jing suk i nong song snong ni te bini long khong dong ini i jakan jong pini long khong dong but i rit bha but ka traffic ka long ka ba he bha so ka jing jingai jing nong yalam ru ni de ban ai kublei namang ni dan kam kinong yalam ki ba syai kinong yalam ki ba perkhat tang simet ke jing mentoy hindi perkhat bu ke jing bha jong ke snong jong ki nong song snong hakmat jong ki teng ai kublei ya pi ba ya baro ki south li ki snong namar kini south li ki snong kumba pi tep ngidan ke ni ka program ru ka ba rejuvenation of rivers mong ngidan south li ki wa hapo Shillong kabangi budin nakapor sa kapor la ji kundo ki ADM jong ni ru ki badai pe ban pek ba mano balik jabo mano ba pelaj ka you know ka jabo sawa kini ki ke long ka ba sniyo na mar balay ba ka ka dan ka jing im bala dangi ngim sumar ya ka kan kelalong man ka bi yang ni kinong syong snong na mar bakin dan ki bre hado man tagi bampat yo ka ka wa hapo ye ngasam bat ki di ka ni ka nakawa jeng so ni de ban pek bah ban ngoi phim ngim de ban perkhat tang yela di ni de ban perkhat lang yeki wei ru te kan ni hi ka de ka appeal ka jonga bat man ta ba pnilai kere kan ni ka jakang i kermen bang hang ni snong jong pi kan long ka snong ka besong suk song san pinya pendan kam hok in jaka kum lai snoi na i ba joint secretary jong cricket association ru mantan ila om bakan ni ka jaka ka long jaka ka ba ki practice mo ki pelong ki tournament so
Hajing im hi kedai tang katahi ladangi syait yaklan ni roi apa nama ladangi kamai kat no kan noru lada kamet kam long basai baklan le na kejeng kamai jongi dengan ngakentu yaki nong song snong ni beng ya sumar ya kan ni kejaka but ni kan mandui I appeal to the MES to kindly cooperate with us, with the Shnong, with the resident of this locality, to work together to ensure that this place that we have beautified today will remain this way, and we can also enhance further. There's more to do. There's never enough. So we appeal to everyone. Kinong song snong ru habapi ika menta pakai internet bila penyepik internet. Kum naman pen internet syu ika snong nakapor sa kapor namal bakipun hakilat dan tim di ibadah upload kisah kata-kata ndai ka syong syua nangi kum nong ile aku ilai isnong la jong tidak ani nga ai kuble nga congratulate dan nga kitbok keruang ika snong bakin nang ya pendon kam bahai kan ika jeka nam ta ka jing bah ka jing miat jong kinong syong snong ha kan ika snong. Ti menta kasngi ya dan lahang ni ada kamen sem bakamen bat kaba sngongu ya kasnong kaba lapen dap ya kene kam aku por babiang hai por bakendiat pai ba lapen dap ka kami ai ku beli pi bangi yo mensem normal kan ai mensem nang kibi kisnong kiba pe ya kene program ni kasngi ba kiru kumju hi kin pendap ya kan no kam bangi ai ka por babiang kenang ba kila ban yo syu namar ba bon semi sakut hang tahi nimna pendep kampor rupiah tinggi kan men bagani ka giat ka pengimple ka project ka pengi na dep hang ni kan wan rai ka jing bha nam ta kan ka caka ban la ban kiar lu gino jing sini ha badan kan protection mah security ku blesi pun ngeplen kan